abantu baramubona bate? Yitwa Shadrack Bingi Bello, amazina ye. Umusore w'Kinshasa muri Kongo, ariko by'umugani bamwemereye ibintu byinshi. Rutahizamu ngo akinnye imikino yarya 45 mu myaka ibiri, saison 2023-24, saison 2024-25. Imyaka ibiri rero yari muri DSMP, hari ya Daring Club Motema Pembe, yarangije ari ya kane muri Linafoot, champion y'ikiciro cya mbere ari ya muri mu baturanyi muri Kongo Kinshasa. So duhere ku mwataka w'ikipe ya Rayon Sport, umwataka mushya mu ikipe ya Rayon Sport. Magnifique namudushyirireho tujyane neza cyane abantu bose bareba umwataka w'ikipe ya Rayon Sport. Nabonye abantu bose bavuze bati cyakora Rayon Sport imanuye igifa, Rayon Sport imanuye igisimba, Rayon Sport izanye umwataka wa hatari kabisa. Ubwo mu gihe Magnifique abidushyiriraho gato, urumva? Mu gihe Magnifique abidushyiriraho abayateretseho uyu mugabo tubanze dushimire cyane wahoze ari umunyamakuru rwose mugenzi wacu, ibintu harimo nako ari sawa cyane. Yego, kwiriye indabo ze rwose mwenyewe Anta yego, biganiro rwose ubona ko ibye yabikoze, cyangwa se umwataka aramuzanye. Tuzo yazanye muri Bugesera kandi akitwara neza. Yego, uyu wabaye top scorer yari yajyana bitangaza ko n'abandi bari inyuma, kandi icyo yifuza ari ukubigira umwuga cyangwa se ari ukubikora kandi bikagenda neza. Rutahizamu rero niwe umuzanye, ngira ngo abantu batangiye kubona amashusho mu kare mwenyewe SK niwe watweretse aka video. Yego, ku kibuga cy'indege mwenyewe antabiganira ajya kumwakira. Yambaye neza nk'abantu bakomoka za Kinshasa rwose cyane, yambaye gisirimu. Rero uyu musore ku makuru hari yatanzwe $30,000 by'amadolari. Yego, ni miliyoni hafi 44 z'amafaranga y'u Rwanda. Azajya ahembwa $2,000 buri kwezi. Ni miliyoni 2, ubwo ntabwo ari $2,000, ubwo ni miliyoni 2 buri kwezi mu manyarwanda, kuko twumvishe ko izajya yabara mu manyarwanda. Ni miliyoni 2 mu mafaranga y'u Rwanda. Azishyurirwa inzu yo kubamo kimwe n'abandi bose. Amakuru avuga ko Muvunyi yatanze $15 by'idolari na Tade yatanga ibindi $15 by'idolari muri bya 30 nyine by'amadolari. Aya mafaranga rero azishyurwa mu byiciro bibiri, kimwe cya kabiri umukinnyi yakenyereyeho. Yego, andi azayahabwa nyuma ya Rayon Day. Umukinnyi ikipe yamureze yitwa Imana, yego, bazagabana 50-50. Mu agent rero mu ndayisi cyangwa se umucyo Anta afitemo 15. Nabonye bana yabara bakavuga ati ni miliyoni 4.5. Komeza utera imbere rwose mu Rwanda. Mucyo Anta kwa yariyera gubwa neza ry'isene. Mu ndayisi yitwa Shadrack Bello, abantu baramwumva. Shadrack Bello, umwataka w'ikipe ya Rayon Sport. Abantu baramubona bate? Yitwa Shadrack Bingi Bello, amazina ye. Umusore w'Kinshasa muri Kongo, ariko by'umugani bamwemereye ibintu byinshi. Rutahizamu ngo akinnye imikino yarya 45 mu myaka ibiri, saison 2023-24, saison 2024-25. Imyaka ibiri rero yari muri DSMP, hari ya Daring Club Motema Pembe, yarangije ari ya kane muri Linafoot, champion y'ikiciro cya mbere ari ya muri mu baturanyi muri Kongo Kinshasa. Yabatsinda ibitego hafi bigera kuri 23. Ubwo rero yari n'umwe mu bakinnyi batangaga icyizere, ibyanatumye bavuga bati ubwo sezo yendaga kurangira afata urugendo akerekeza muri Ghana kugira ngo barebe ko yakumvikana, yitwa Hearts of Work. Biza kurangira bidakunze ko ayisinyira, arongera agaruka. Ubwo rero niba bamuguze imyaka 2, bamusinyishije imyaka 2 ku myaka ye 20,
bavuze ati uyu ni rutahizamu kandi koko ku munsi w'ejo turi muri mu kiganiro itangazamakuru Tadeo yatubwiye ati umukinnyi wa mbere uhenze aratangazwa ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo yabivugaga ejo umunsi yari uyunguye so ubwo rero niwe wa mbere miliyoni 44 yatubwiye ko abakinnyi batatu basigaye miliyoni 75 hageze ingahe oya nushaka yatubwiye ngo na gate 75 75 na 80 nufate peak amount miliyoni 80 niba miliyoni 80 havuyeho kimwe cya kabiri hasigaye urumva hasigaye mu bakinnyi babiri na Bedusaba 22 ku mwaka umwe bigira imana zira 36 zikaba 66 hareta asiga 14 zajya kuri myugayiro birabaye yavamo defender yavamo birabaye cyane rwose byaba ari n'ibyo bagatwaza yego rutahizamu ibyo twe twavuze ko akenewe urumva uyu musore wa DSMP azajya yishyurirwa n'inzu yo kubamo kimwe n'abandi urumva birasa nk'aho aba bakinnyi b'abanyamahanga wenda banabatuza hamwe gusa njye icyo numvishe wenda icyo watubonaho konti wenda n'ahavuye DSMP ni ekipe yagiye igaragara wenda muri shampiyonari na futu yego urebye kandi nagaruke ku rutonde abantu batungurwa nkitwa Tepe Mazembe bwa mbere uyu mwaka ntizagaragara mu mikino ya Confederation cyangwa ya Champions League yarangije ari ya gatanu ya Mazembe yarangije ari ya gatanu nyuma ya DSMP ya 4 kuko ikipe ya mbere ni downfall total downfall numva nayimeze nk'aya yindi twavuga Jeunesse Sportif de Kinshasa niyo ya mbere nepo ko mbona Mazembe baye nka Manchester United ubu ko nimeze mu myaka 15 ishize yari iri kuri bakina regular season ikintu kibabaje muri regular season muri groupe A yari yayobowe na Mazembe yari yagize 5-3 inganya n'ikipe ya Central Rupopo mu yindi zone Maniema urumva na za GSK n'izi za Rangers za Club za Angel DSMP yari yarangirije ku mwanya wa gatandatu bageze muri playoffs muri championship round bafata ama equipe 6 kuko murabizi ko betafata 6 bagakina noneho mu gushaka igikombe ubwo bahurira hamwe ndetse nazizasohoka ikipe ya Jeunesse Sportive de Kinshasa yabaye ya mbere n'amanota 35 Centre wa Rupopo igira 33 Maniema Union igira 32 Dani Club Motema Pembe yakiniraga igira 31 Tupuisa Mazembe igira 30 ibi ya gatanu niyo mpamvu itazasohoka kuko ngo murabizi kujyana ama equipe ane nayo yego rero ubwo urumva DSMP yari iri ku mwanya wa 4 niho yarangirije nyuma ya Maniema Union na Centre wa Rupopo na Jeunesse Sportive de Kinshasa nka Club ntibayibarire ku mwanya wa 8 ubwo wenda ni na information umuntu yatanga niho yarangirije uriyo muntu rero turutse mu ikipe ya DSMP ntabwo amutera ibuye ni ekipe ushaka gushakamo information z'umuntu ukazibona nonse umutaramu amakuru make ngo yari top scorer n'ibitego 10 uyu nguyu ngwiki Bingi Bello ikiza kuri Rayon Sport ntabwo ni gake banga abakinnyi banga by'umwihariko bavuye mu baturanyi niba ahubwo usanga banyura hano izina ryo bagiye kuryubakira Meveri wero uramuzi yitwa Meveri wero oya abafana bavuga bati mudusabire nibaramuka bazanye Abedi Bigirimana bazagerageza musinyisha imyaka 2 ariko arahenze aravuze ati mu mpe 40 imyaka 2 nkireho umukono niba mubyanze umwaka umwe ntago mfata 20 murongeraho 2 22 zibe 22 byarangiye rwose kuri Abedi bumvikanye umwaka umwe igisigaye no kuba yasinya umuntu uri kuvuga ngo ntabwo yabanza muri aperi bitonde cyane Merveille Welo journaliste sportif abandi bagakabya bati uyu ni Fiston Mayere wa Rayon Sport niwe wabivuze dora statistique yiteretse hanze n'umukomenteta akaba n'umunyamakuru wakomeye muri Kongo twa Merveille Welo ibitego 10 rwose yateretse ari hanze ibitego 10 attention ubwo abantu bareba ko muri playoffs kereka ni bari top scorer muri playoff not in regular season yego ni nkuko mu bicu yaguhereza amakuru ya Rwanda Premier League nose si buyogeza nyine
so iyo ni Rayon Sport baramubona umwataka Shadrack Bing Bello bari gukabya cyane ngo ni Fiston Maire wabo Fiston Maire wa Rayon Sport n'uyu Shadrack Bing Bello Magnifique natwereke umutaramu rwose ko ndabona abagenda bikurikirana watanze izo statistic ndabona rwose tutaza kubeshya abantu n'umutaramu uko tayari ati ni Shadrack Bing Bello ariko muvandimwe mushuti wanjye azi kurya ifoto tarakwereka uzi ukuntu yanditse muvandimwe mushuti wanjye ayinyuma areba inyuma azi kurya ifoto reka nkubwire ukuntu yanditse wowe Cedro ati from backyard dreams to boardroom deals arumva ati my player signed I smiled the club clapped and the journey continues stars shine brighter where they belong ati kuva kuri za nzozi ati none ibintu byatangiye guca twagiye kuri boardroom deals bimeze neza deal manye natwereke ifoto y'umutaramu ndabizara abantu bamuzi kuko ndetse na poste dore ngiyi wita Merveille Wero rwose ni umukomantateur ukaba n'umujournaliste by'umwihariko kuri shampiyona niyo yispecifiyaho akora iyo bita CP television urumva akora iyo bita Kinshasa ndetse na RC football Rayon Sport Rwanda hosts Daring Motema Pembe's top scorer of the season with 10 goals Shadrack Bing Bello for the next 2 seasons. Yari top scorer wa DSMP. Yego. Urumva? No mutaramu nago muzi. Ngenda muzi. Nuyu nguyu? Ndamuzi, ndamuzi yaraje no mu Rwanda ndamuzi hano. We nice no sura nibwo gambere. No kugera no mu Rwanda ndamuzi uyu nguyu. Uyu niwe watangaje amakuru. Shadrack Bing Bello ati yari top scorer wa DSMP. Aya.